Malala maria ho eiki mo e lele e tonga ko tope. Fefe ki tai tali le pe ki mo tolu ke o mo unio ngongo. Mo le te o ka mafu ke television e tonga ki ho wani. O kai ke ulu i ngongo. Ma o ai sino o tala noa le akona le moto. Tahi tui mata moana koni o smalolo i ho tai au ni. Mea e pale mia ouki ke te whautu mau kwange ngā wei e whunua i roto tongani ke uhi ke kahau. Pea kau e toko watonga e whaki pale whalanglangi e pale mia no usila ai e to utupo o e tau. Ko mao ai sino o tala noa le akona le moto o hala o wawe. Ne mao hono sino whataha mo ne mea lele i he tahi i tu i mata moana i hoa tai aho ni o whafuafua ke taimi taha hoa ta. Ko ngahi ata o mau tuku atu i he television e tonga o pelepele ngesi pea o kuata e whaapapalahi ke pekia mo hono family. Na i tui mata moana e whai ngonga whaleni vai whunua tūpola o ne mai whaiki ki o tala noa ko ia. Ko hono whaha ele hake eni o sino e pekia, whataha mui mea lele nā ne whanonga i he whiawhini ilo i whamui muia ia i he elia e whale whiohi anga whiwhia Nori Ruby. Ne ongo koe ngongo whamamahi eni ki he whamili, ai mahino koe mauene sino e matapole kune o smalolo. Kau kia e whamalo ke wike ngahi tokoni me kakai e whonua, o malawa ki toi mawai e sino e matapoleni, helia mi me wiki e taha ai whekumi ki hono sino. E whamatala kutuk mai me he potungai polisi, whafofua ki taimi taha a tae ahoni ne malawai o ilo i mea lele pekia, i he elia iloa koe wafu whawa. Ne uku whia e mea leleni o hake ki o lunga, o mahino ni mawai me sino e matapole, kone o smalolo. Koe tala whoke polia e matapoleni he apole lule wike ko o simu ngā utai whamili, maheni, kau ngā we, mo kau polisi he whekumi ki he matapole tautou ni koe ni. O koko ate ngā we kau polisi ki whapapau e tupu angata tonu e malolo a tala noa le moto, ka kotuku ate na popoa ki whia kau ngā mamahi ke witou, whanau paia, mo toi ngai whamili. Mai no whoki ko tala noa lea kona le moto kono tau tolongo fulmani ma eni, pau ni lolotonga ngā we ke tahe kau whai ako, e potunga e ako a tonga. Ni toko lahi whoki anau toni nau haha o he elia wafu whawai tu i mata moana i hono mamata i e taimine mawai e sino i matapuleni. I hoka tai pehono mui i he ngonga le te o tonga, ai ka vingani. Mai ngonga le te o me televisione tonga, kua waifunua tū pola. O ku ihe au whinima ai kau whai ako ma a tonga, ai malawa ki hoko a tonga, kua whanua mālohi mo tu uloa, kai maha tu ongaia me hono whai oskia velenga hona o whatongia, pake nau mao foki ai ofa. Ko konga ene mea e pale mia, a koe minista ako mua ko ngā wehu a kawa me liku. Lotonga e wau fuaki matai tohi ai ako, peke kolisi whawhai ako, TIOE i pongponge ahoni, mona fuaki atu e ngahi tohi whamuoni ako i balungu flumata, he kau whai ako, ko nau lawa ilelea e whi ngāko ki he taoni. Ko whaiki ki tala noa ko ia, mo Liliane Polutele. I he mea ai e ki pale mia hua kawa me liku, o ku maha uinga ke kau whai ako ma atonga ke nau whai tōku i ngata ho nau whatongia, ke hi e whate whito ai kaha o e whanau me he ngā ue ku nau whai. Ko e whaamu ke tu uloa ai ako ai whanau, pe ke hoko atonga ko ha whanua mālohi mo ha kuonga mo uilelei pe a whia mo hono kakai. Ko e tokanga hua kawa me liku, he kuhake uta ai ngai whaingata a whasosiale ke kehi e whanua i he lorotongani, pea kutukuna mea ngofua ai mo ui ai whanau. Ka ila wanoa pe ke whakahawhiki nao toru, ka lelei ai whai ako. Tau wakai pe ke he ue sia lahi e tau whanau. E hake uta mai a ngai palparema ke he whakasosiale. Ka uai Facebook, social media, ka umaa whoki ai whai tōko na tapu. Pea ia ki tau tolu. Pea wai e tau kaunga lahi ki ai, kau whai ako. E whai oskia verenga, mo whakamai le ua ho tau whatongia. E malawa noa pe ia, ke ne hauwhakia e tau whanau. Me hanau au hia, e ngahi tau, tamaki, o tau kongan. I hono whakahoku whakamāto ato e whatongia whai ako. E poto ai e tau whanau, nai hoko ai o mālohi ai, ho tau konga. Pea ka pau e i kai whahoko le rei, kai pāsi ho tau whatongiani. E hoko ai e tau whanau,
o whakaofa, pe te nau. He ai, o nau tau tangatanu. Nā ne toi mea heni ne ngope ngai tau ke ku mau e kau whai ako. Ka he ikai yola e nau ngāu e ku whai ka ikai mau he kau whai ako maatonga a ofa. Te ongo ai ngahi pōre mo whai ngā taa o hala whono ngā. O tau whitau laki mo ia, e whaka aho. Ka ke kei mau pe ai ofa. Te ta kei ofa pe ho ta whatongia. Te ta kei ofa pe o a. He po uri o teu e ta reso ni. Ne ongo e te ongo sia. Kei kāta ki ipe ki tamasi. Ne ongo e ne whatupuita. Whai kotoa pe en ko uhi pe. O ki tamasi, pe ki tāhine, mohono kahau. Pea ne ongo e ngā ilo, pea moe tau kei, o tau mau, me ako, kolis whawhai ako. Kai hilia, kai lio ai. A ofa. Koe koto whakala ape i sia tamaki e tau ngāu e ukwhai. Ko e mea eni ai e ki pale mea hua kawa me liku rotonga ai wau whaki mata i tohi o iako anga. Nei whakei e ki pale mea hua kawa me liku e ngai tohi whamoni ako e walungu furu mātaha ke te ginau tonu ko nau lawa i ngai proklama ako ai kolis whawhai ako ki he tau anoa wowa. Ko e toko whāwai na anau lawai ai diploma i he proklama whawhai ako i he kolisi. Toko ni matolwai na anau mao diploma i ako whawhai ako i ako la tohi CE. Pea moe toko whā na anau mao bachelor i he ako whawhai ako i he ako toka mua PECE. Ko e kotoa i kaulawa mea ai kolisi whawhai ako ki he ta uni ko nau mao ngāwe kotoa. Kei ke he koe proklama ma o whailonga whaos eni ai kolisi whawhaiako ki he ta uni, kai hoko atu i he ta o ki he University whawhanua a Tonga. Koe haha ngawe a koe moao, ke whai ke ta matatari e ngai whengata a oku whipaki mo Tonga ni. Koe whehu ia e pale mia i hono whailonga i e kamata e polokalama palani whawhanua wa noa wowa, a ngai potu ngawe a e puli anga i he pongponge aho ni. Koe polokalamani na e mea whawhalanglangia e pili nifskalau ni tamako tupo toa olu kālala. Sinori tatu i vai, moe whakaikiki. I he mea eiki palemia, wakawa mili ku nana whamamawha i ke he kaunga i whapule anga, ai mahu inga ki ngai whakataha i ngahi tapa katoa pe i he whakakawhatongia ke tumutumu taha, ka hui ka sio whaki e kaha au e whanua. Nana whamamawha i mahu inga ke muo ai mea ku mahu inga taha, o hange ko i mo i lelei e kakai, mo na matatari ngai haa tupu me he whilili waki o ia. O ko tupu eni me he mahino i ai whakafuafua ke kahao, e toi lahi ange nunu a kovi me haa whilili waki o ia, pea e wesia e mo ui e kakai o hange ko i taimi e tahi lahi ai, mo i hake ngahi peau tā i ngahi e lia ma ulalo ange i tonga ni. I ene pehe e lewa, ko i haa ngā ue ke whai ke malawa o matatari ngai whengata ako e ni. Ko i hae ngahi ngāwe ko lawa o whakahoko, pea e anga whewha ngāwe ke whakasiisi aki ai ngai haa o whilili waki o ia. Ko i ngai whehu ia ne toka angia e pale mia, ke ne tataki ai whakataha angani. Ko e polokalama whaupalani ngāwe ko i nia ku kau katoa ke ngai potu ngai pule anga, whataha me ngai hoa ngāwe mei toa pule anga. Pe e whawhawhonga me he kauta whamaman lahi na toka ngai kine longa i whanau pe UNICEF Roshin Pasu, o kunau tukupaka kato ke tāriha ngahi kōle tokoni me tongani ke tokonia ai longa i whanau. Ko i tokanga, ka hui ko hiri anga whaiwaha mi sanuari mo lo tonga whea tongani me COVID tāhi wā, o ku wawe au pito e kakai kalafi e tā me whamamahi api ai longa i whanau i tongani. Ko e palani whawhanua wanoa waua ko e nie whakahoko i aho e tolu o tataki pehe ofise pali e mia wa a palani whawhanua. Mai o ngonga le teo me televisione Tonga ko ausnoli tātu i vai. O kutola vea ngofua tongani ki ngahi to mahaki o kwhetuku holo e he namu ko hi ka ngahi aho o uha mo e awa koe kau a whanua ke whewholau aki. Koe toka ngā lewa, ke whakaauhe ngahi tāna ki anga vai ko toa pe ke whasi isi iai whenga maali ke whakawhanau a inseki te mau ko eni koe namu. Sisonli tatu i vai mo e whakaikiki. I he whakamatana ni spekita mo ui pūle a whale mahaki vai o la se la whau ki ngonga le te o Tonga, koe toka ngā, koe hui ko ngahi mahaki e tu whaki holo e he namu, tau te whito ki he mofitengi, chicken kunia mo e sika.
Toka ngai kina ngahi whanauanga. O e namu hange koe le tailori koe nge estalamu nge sihina. Hange koe ngahi hina lalahi ai angai numu ngahi mea pehe. Ke tau whakapapau ipe e o wai hoko ia koe whanauanga namu. Pea ke whakapapau ipe ko tau ngahi api hange koe ni o kuia hea ngahi. Wai namu i he matapaa. Ngahi matapaa ke ua e whaikapua rumai namu ko tau whanki api. Pea e tokoni rewa pea ke tau hao mo malu i hatuunga e au mai e hafoko utua. E he mofitengi pe koe sika, pe koe siken punia. Kono uinga pe he koawa e kau afonua. Pea kulahi au pito ngahi folau mai. Pea me ngahi fonua muri. Ke o tau ki fonuani. Koe tengi o kulahi e ni tō i he whanua kaunga api ko fisi. Pea kutoka ngai potungai mo ui ki toi mo ui whakaehi ngai whanua. I he mahina ko awa i kaunga a whanua pea e malawa pe ke whetuku holo e hina mu ai mahaki ko e ni i tongani. Me hataha ni wholau mei mei fisi mo hataha o ngahi mahaki ko e ni. Koe hohai potungai mo ui, koe uhihe o kulahi i tongani ai kalasi e ua o i namu o kune whetuku holo e ngahi mahaki ko e ni. Koe ngahi mahaki ko e ni o i kai whakangata ia ki hataha o tatau pe i he kakai lalahi me longa i whanau. Ka koe toka ngā, he tue whaingata ia nge longa i whanau pe atu ulawe angofua ke mole me ai e nau mo ui. Koe moftengi o ku kalasi kehe kehe. Pea koe kalasi rewa e taha. O ku hange koe whakatapu. O ku malawa ke whanoa ai toto i loto. Pea ku ne whakatupu rewa pe kia. Ai kakai o ku nau maa e whakautua koe ni. Ai aku mahu inga apito e malu he tau whangi whamiri. Pea mo e tau whanau. He koe upe kita ia he namu koe o kuiai e wailasi koe ni. O ngahi whakautua koe ni. O kuiai e whainga maari e ia ke te puke. Ka nge koe ngahi pokarama ko atu me po ngai mo ui. Koe tau whanau. Si yang e nau i me malu i. Ke si malu i ki nau tolu. Pea e malawa ke nau tu ulawe angofua mo nau whainga tā i ange, i he taimi o koko mai ai. Ai ngahi whakautua koe ni ki o nau ngahi tino. Kai ke he koe whakaamu, ke whakaau he ngahi tānak anga vai kotoa pe e malawa ke hoko ko whakawhanau anga o i namu, koe hui ko ngahi mahaki te nau whetuku holo i tongani. Mai ngonga le te o me televisione tonga, ko asnori tātu i vai. Ko tō whenga maili a tongani mi he alo tā maki whatalo piki ko tiri no taha F. O i kai hamatangi maa lohi tene whatupu hawe sia ke o tu tongani. Ko hirena hono tuku hifo mi he wa awakai matangi a tonga i wha amotu ai au tāmaki ni ki au tāmaki uha pe. I ene pehe neong hono tuku hifo mi au tāmaki whatalo piki ka iki whi au pe a tongani me ngahi uha lahi. I le koe te whamui koe ai wa awakai matangi a tongana e toka e uho honga koe alo tāmaki koe ni. I kilomita e whitungi au no noa ki he whakatonga hi hifo nuku alo wha i he taimi tahataha he whiawhi ane awhi. Neongo e ni, kau kei whamawhai mo whamanatu me he waawakai matangi a tonga e mahu ingai mo i ma teu teu, ko heke whaha i taua whalotonga. Ko le lea nge toka teu, e le lea ke whamili, ka kai e tuku i kolo mo e whanua whaluku fua, ka tau te whita ki no whakahau whiha mo ui ke oa e mole pe sia ka hoko a whakatamak whainatula. Ko toka ngā whoki ka uhiko i ngā saikolone e ua o whakanganga pe koe whakafuafua, kina hia tongani whafufua ki he kamataanga koe tau who'ou. Kua unuhi hake e he pale mia no sila, hanga whine mui tonga, koe o ngā whetu uhopo he malae o iako whaka akademika, kina kau e ni i he whanau tō tupu Pasifiki ke nau i kuna, ai ni ngai whalanglang makehima ai tō tupu Pasifiki o e tau. Koe o ngā whine mui tonga koe ni ko mele ofa ki Vila Mafi mo Emeline Lato, mai whanua tūpola mo i talanoa koe ia. Nei kuna mele ofa ki Vila Mafi e pale whalanglangi he tō taha ko whawahampule angalele i tahe tō tupu Pasifiki, kai mau e Emeline Lato ai pale whalanglangi ki tō taha ko whawhaiako lele i taha. Koe holuni hake ene ango whine muini o mau e ango pale whalanglangi e ik pale mia New Zealand Jacinda Ardern, ki hea ko whaekatēmika lele i taha i he uauhonga o whanau Pasifiki e lau iawhi una lotonga ko hi ngahi University i New Zealand. Ko mele ofa mawhike kapteni e hako malunga tonga he wanoa taha hiwa, ka agune wha ose no whailonga go bachelor i he engineer civile me whatatolo ki he ilofa engineer ki he whewhananga a ki he University o Aokalani. Ko Emeline Lato lewa ko taha i e whanau ako tonga i loa he University wa Teknolosia o Aokalani i hene whainga ke pātolo aki hono keipuke puke ako i he historia o tonga ni mo ako ki he ulunga ngā whafunua.
O kuni whaam kene hoko ko hawhaiako hi kahau, kene hoko ko hawhaiako historia ma e matakali e Pasifiki, kene ako ia historia mo ulunganga whafunua ho tau funua. Ko e wau whaki pale whalanglang koe nini whahoko ia ane whiawhi e ofise whale alia. Aia koe whaki pale whatau pe eni e kaupale mia o Nusila, o anga maheni ke whailonga ia ni ihe whanau tau tupok na lava mea, i he ngahe ta whaake kehe i Aotearoa Nusila. Mai ngonga le te omu televisione tonga ko au wahi whanua tō pola. Ko whaatai kau a whanua ke whiwholau aki, pe au mahinoai e malawa ke tō, pe mawhola hata o mahaki ke he kehe i tongani. Nei kei whenga maali pe whoke a tongani mi ngai mahaki ne tō e ngai whanua Pasifiki kono kei tātā pune kau a whanua. E ene pehe ko whotuai e loki whakasainisi ma kehe who e whale mahaki Vaiola, ke ntai te kei aki e ngai mahaki ke COVID tāhi wā me ngai mahaki ke he pe. Mali e Guten Bale me whaiki ki o talano ako ia. I he whamatala i tari kita mo ui te tā seale a kau ola, o ka mau ingai ngāwe o whakahoko i loki fo au ko e ni, ko uhi koe malawa ke sivi ai kakai i he ngahi tō mahaki kehepe, o i kai ngata pei ko viti tāhi wāka i he ngahi puke kehepe. Koe loki whakasai nisi fo au ko e ni i he whale mahaki Vaiola, koe toko ni kau taha mo uia mamani e toko ni whakapaanga me i he pulianga India, ka behe kau taha ngahi pulianga whakatahataha. Pehe e whoki e toke tā a kau ola o ku te eki osi ai mawhola ai ko viti tāhi wā i mamani, pea o ku kei wha mua pe e he potungai mo ui ai sivi whawhale mahaki ke ko viti tāhi wā me ngahi puke kehepe. Ko i lolotongani o ku kei whi awa tonga mo e liu tu o tono ai vailasi ko viti tāhi wā, ka agui kai ato i ngahi whatatapui fo o. Aia koe mea koe ni koe mea koe nau sivi, ai koe sivi PCR machines, o mai mono ngahi, mantu koe ke ai koe ngahi loki koe kui ai pau ke malo ia ko pau kua sample o alu ki ai koe kene hanga o whamafola ke kau ngā oe. E kui ai moe loki ai o ku koe pe moe bathroom ai ke kau ngā oe koe nofo ai, ke nau koe hauna toki kua te nau nofo pea he nau shift. I ai moe loki ai ke te au sample no mai, pea me feito ke process ia e sample, ia me negative pressure cabinets. Ai ke ngai cabinet ia be taimi ko whae ai ngā oe ai uni hanga ia komo e a foi direction beta, ke ua te whoki mai ke kau ngā oe. Nea ngoi tui PPE pe kau ngā oe. Ka pia wia me ono filter on. Koe hepa filter, filter ia uni hanga ia filter au ke whaki virus. Nga epa koe hoka ea koe hau koe ki tua. O si filter e ia ke ua te hanga contaminate atakai. Aia koe mea kui koe sophistication ia koe ai ngahi nau koe mai aki. Ke tono ni ngā oe, tem te tau malu ke kau ngā koe ngau ai. Koe loki whakasai nisi koe ni au osi ka toiai ai ngahi nau whae no pōni, koe ngahi nau whae teknolosia, mo ngahi nau siwi whawhale mahaki. Ai e toi wawi mo whaingo fuanga e kalasi te o mahaki o ku puki me ai hataha e talatala atu ke whale mahaki Vaiola. Au whiunga ai mahu inga whakapaanga o loki whakasai nisi wha o koe ni mo paanga e taha miliona tupu. Koe loki whakasai nisi whawhale mahaki wha o koe ni o ku whawake ai ngahi nau whakateknolosia whaino pōni, malawai e tongani o tāla e ngahi te o mahaki kehepe e humai ki tongani ke uhi kono whaata koe ka awhanua ki he whiwhalo aki whakawaha apuli anga. Koe loki whakasai nisi whawhale mahaki koe ni whapaanga ia e he pule anga tonga i he whengai aki me kau taha mo uia mamani kai pehe ki he pule anga India. Mei he whale mahaki Vaiola ma ai ngonga le te o ma televisione tonga kua malia Guten Bale. Pea mei he pot ngai mo ui ai pe o ku te eki kia o pese te tolu ngofulu ai whanau whiwhine tau hongo fulu ke tau tā whitu i tongani ko na huhu malui HPV. Ko huhu malui ko eni ai HPV, ko huhu malu ia o ngutu e taunga whanau, ke malui ai whanau whiwhine ke oa te nau mau ai kansa o taunga whanau, hange koe whakatapu. Nei pehe si stafu tei me pot ngai mo ui, koe talu ai nau uki ai huhu malui, ma toko si ai whanau whiwhine o nau huhu malui, mga tuunga me he ikai ke tali he mātua me api. Pehe e sista tei o mga tuunga eni me he tui e mātua tai whanau ke huhu malu HPV o kune ta ofia whanau pe o whakatau muai ke whakatoko si a toko lahi o mamani. Kana pehe sista tei ke whakamatala me maugo ingi o ku hala o pitoia.
Kono toki ngai ake ni itongani i taune hoho malu i HPV, ko uhi ko toki whainga maali e ia, ke mau ai toko ni i mahino ko kansa whikawa eni itongani, o toko lahi ai mate mea ai kakai. O te whamanat me pot ngai mo ui, ai mau ingai pou me kakai o whunua, pe ke mau ai whamatala to tonu, pea toki me iai ke whaiha whaitu utu uni, ai mātu a. O te wakai mo ke talanoa lahi o e aho. Mau e sino, o talanoa lea kona le moto, i tui mata moana, i hoa tai aho ni kone osi mālolo. Mea e pale nia oki, ke te whautu mau kuange e ngāwe i e whunua e loto ngani ke uhi ke kaha o, pea kawe toko watonga e whaki pale whalanglange pale nia no silama ai to utupu o e tau. Ka kato peho mo unio ngongo mo le teo kai maafoki ai televisione to ngā ki hauani mo e whakaamu na au tonua te unio ngongoni ki he loto whale ko toa pe. Whamala te pihu ke tau keiwhi a mai, ki hao ngongo whetu tak me ke whaka telefoni ke watolu ni meni mano. Mo mea.